Għaddejjin it-taħdidiet bejn l-Autobuses de Leon u l-awtoritajiet Maltin bil-għan li jkun hemm tibdil fil-venda tal-belt. Dan għax iktar minn 40 rotta ġdida jfissru ħtieġa ta' iktar post fejn jipparkjaw il-karozzi tal-linja. L-ogħla uffiċjali tal-kumpanija Spanjola ikkonfermaw dan waqt żjara li ġurnalisti Maltin għamlu fi Spanja. Id-direttur tal-operazzjonijiet tal-kumpanija Spanjola, Julio Tironi, qal ma' One News li l-bidla maħsuba mhijiex waħda żgħira. The Maltese government are preparing a plan to reform the Valletta station. And of course we need to extend the terminal because we are planning to extend the bus service, of course. So we are planning to at least duplicate the number of bays that they are in the current station in Valletta. Il-pjanu li il-venda tikber sal-fost ta' San Ġagbu biex takkomoda iżjed vetturi. Fil-waqt li jkun hemm aċċessibilità għal Kastilja mill-venda. Tironi tkellem ukoll dwar l-użu tal-kard u kif kollox se jkun magħmul b'mod li jkun konvenjenti għal pubbliku li jġeddet il-valur tal-kard. Implementation of the new card will be run a sale network distributed all around the country, where the people close to their homes or close to the workplace can top up the card. Dawn id-dettalji ġew żvelati fl-isfond tal-venda Oviedo, il-belt minn fejn bdiet Autobuses de Leon. Post fejn stajna naraw evidenti l-aċċessibilità li l-passiġġieri għandhom għal servizzi differenti, minn kafetterija għal ħwienet, ambjent li jtejjeb l-esperjenza tal-passiġġieri fil-vjaġġi tagħhom u li l-ħsieb li narawh il-qudiem f'pajjiżna.